Kikipan taklitaki kun jamás kaptasa hi churutakak budul toketakam yatiawinaka uthi. Masurok Copa Libertadores yang tawin Kim Sir fasen Independiente Medellín tamak pagol churu Magallanes tamara tipawai. Paipach gol Luciano Pons supau chantawai. Ukami pan hakayan tawin Independiente Medellín tamak tamanak taipin kewa. Ukat Atlético Mineiro tamak Kim gol mayarwa Millonarios tamara tipawai. Atlético Mineiro tamatikak Paulinho kupak pagol chantawai. Ukat Hulk kupak magol chantawai laki. Millonarios tamatikak Fernando Uribe kupau sapagol chantawai. Ukami pan hakayan tawin Atlético Mineiro tamak tamanak taipin karakiwa. Hi churuh Copa Libertadores yang tawin Kim Sir fasen pa kuti wana tawin akawuti. Nia sok takay purok sa reportanya tamak Fortaleza tamampiu. Jesus Valenzuela saya sanatany uyun nataskani. Ukat Kim Cakal karumarok Sporting Cristal tamak Huracan tamampiu. Nacional de Lima natany uyun nataskarakini. Masurok UEFA Champions League yang tawin octavos de final kan pa kuti wana tawin akawut Hawaii. Nias Real Madrid tamak magol saru Liverpool tamara tipawai. Karim Benzema kupau sapagol bakal tungka Kim Cakal kataru chantawai. Ukamasin kakayan tawin Real Madrid tamak cuartos de final kan hewa. Ukat Napoli tamak Kim Cakal saru Eintracht Frankfurt tamara tipawai. Victor Osimhen kupak pagol chantawai. Nyarir gol pusitun kapaskan katat pag atam piap tataru. Ukat pagir gol paskatun ka Kimsan kataru. Piotr Zielinski kupak sotatun kapusin katar magol penalto chantawira kiwa. Ukami pan kakayan tawin Napoli tamak cuartos de final kan karakiwa. Masurok UEFA Conference League yang tawin Istanbul tamak posigol mayarwa kian taman patip kiaswai. Istanbul taman tikak Adnan Januzaj kupau sapagol chantawai. Kian taman tikak Emmanuel Orban kupak Kim sagol chantawai. Ukat Hugo Kuipers kupak magol chantawai raki. Ukamasin kakayan tawin kian tamak cuartos de final kan hewa. Kichay po UEFA Europa League yang tawin octavos de final kan walka na tawin nakawuthi. Nias akan na tawin kak makay putpustun kapskan kataruk kaltabkhani. Akamani na tawin nakaka unyakip tabkhanyani. Ukamaraki ukichay po UEFA Conference League yang tawin octavos de final kan walka na tawin nakakut karaki. Akan na tawin kak makay putpustun kapskan kataruraki kaltabkhani. Akamani na tawin nakaka unyakip tabkharakinyani. Kakiu hilat kuya kanaka yak hurkama maka charuntawi tak naitaki.